Ka jinghiar pelatput kador upiskot, kalapan long ikinong rep, ki baju imsngi bat penlut ikapor, ban sumar yute umarep, kalapan sertok bat kendu jing ebha nam tajungki, bakin penia yew yute umarep. Kane kalawan jaru hawe urang ba nakasnong jakram, ubalawan ra upiskot kumba arpo berni nasionong, nadu kasngi pale banwan dia nomba asilong. Herehadu menta meneru watang shikiloru ukrampat la bandi. Une urang ba ulapun pauru ke jing bolado umut manlej rak biang sasenong, tangka bay kaliru omlait. Kumta ularai kot kat balong. Kat kibala bantit se bandino hakador kabakam jam arsya banikador hayo. Kat kum kajing ong jung bakador jung piskot menta kalong tang santing kash kilo. Ulai thuru banadu kamis ngipalei ulahap ban sakmit ha parking lot Anjali. Ban ap uti piskot bat kumno ban penya yew uti umarep. Jakram. Biskot nomor ni berapa? Arfau. Mulai di sana. Mudun dia ni sentir bere. Mana tuan? Nen rat nen. Kenapa kadar dia di? Cile sio ye thit san kala sio snong. Mudi ni elak biar ya. Kemud pasal ni sebenarnya cuma bandi. Kemud ibu pasal ni. Cuba baik ni. Tena rat chalon terbaik kali semua jalan rat snong. Habu terbaik kali lut la te bar kali bayal ka phai. Hab chu berat kai ni phai Islam na. Dan mentit dia baik dan mentit kita kenora. Dan tidak Islam na hab chu. Mencara kalau Arsenal iwarat dalam sebuah bukan corona syarat ni sudah banyak cenong sebuah irat betul Islam tidak berhajar fau dengan dia seperti ni ya tapi kajian bulan itu dah kajian bu lah tiat dor rem seundetat tiat arfau dia arah ni sor kajian hal biskot nomor buru menpor kajuan banyak minggu di kardela tat kucur beje ci dela ya di bon para men por taj la beje ne por bon itu no sakan kit snong ne selam non on den men titat sudela de den titat rete hab bret mai selam no lot bot jong bot martit ro bot en martit yo pendi yo perlok ra dari kalong no martit de haput aibsa ya perlok ber sidong te palam be jong ma pendelam. Kemud kalau berkira tidak diri kena. La diri kemud kena baik ngang bam tin ni bisa. Kilam baik ta de biasa seni abong bere la rumah sor. Kena baik yang bam mak tu ya la kena kai mat ngala. Umar la diri selam. Skut kai ngwa cak kena kai. Ini perlok phalam macam phalam lem ni ta pendelam kedua nomor martab teh. Tidak melek biare kemud buru kena baca ngah takut mar sakut lem ni sopan suan thung mar bu de chion ti no rebon ni chrui karo ki lene ong mar bu wan de sor tadi sa karo mut ya rep makna chui le rep le te jong ni biskot ni sopan meni suan rotak na long rapat palat kimut mandir suan ramai ci suan de klong la dom cu be ceput kai cu meni chnong berkhot dewan di pat kai pratangka ta bai kali bai deju tai meni sapan di be chnong berkhot cu be cung berkhot ceput kai be put cu chat sneng te cu ya se ba cu rei long arseim ni long nin bat tas nei biskot berat nak ni salam na. Pin ap ni coba aja saya na. Coba aja larem coba aja nomor baja upload baja bam. La cu berat cuba ni biskot ta cu siapa dia orang biar ya. Penting dah. Ci wan ni pulit dengan saya ta ci saja ya ni ya. Di da cu cir la nore ya. Kau sakit ano? Siapa ni ya? Siapa ni madan? Bukan perjuangan ni, perjuangan baik, perjuangan sahabat semit, semit. Dah sah kalau armit nong kata long pet no, berat no nen sekarang no gula dere. Ya abri oh tu libru nomor kena nomor ketiga tu libru kena anu bela so kena engal sprang up